mu makosa bigukorera bitwibagiza icyo turi imbere y'Imana, ikatubwira ko turi ibihe byatugize kitwa umunara. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, amen. Murabona ko mwitwa miliyoni bivanye n'umuryango yakuriyemo, wari umuryango wo hasi, Imana ikaza kubwira ngo ugaraje nawe wakoze ibikomezi, mwesha kubwira Imana ndagiye urabona ko nakuriye umuryango wo hasi, warabonye ko aho twakuriye atari wasikuye turiko turaca. Murabizi bashobora kuvugira umuryango muto wo hasi bikomeye cyane munini banibwe birakorana n'Imana. Yesu ashimwe. Ukuvuga ibihe twaciye, ibihe twabaye ibihindura Imana yatubitse. Reka muranaha mbega mwese murabona aya mafaranga mwese nangahe? N'ibihumbi bingahe? Mwese murabibona ni icumi. Ingepazi mbega ubu biracyari none mubona nabivuga byahinga agaciro kacu noyatera aho nayashaka. Yesu ashimwe. Ngombye kubabwira iki muri ibihe waciye, ibibazo wagize, umuryango wakuriye wahinga agaciro kawe, uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Agaciro kawe ntikatwawe n'ibihe waciye, ntikatwawe n'ibibazo waciyemo, agaciro kawe tukaronderera mu Mana, turabana n'Imana. Yesu ashimwe. Ibikomere kihoze cyangwa bikorera biraduhera bikatubwira ko tutakiri Imana uri wawe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Kandi ababwiriza twababwira ibi biragoye ko tubona abantu bashika kure batiyiza barimo, ntibikunda ko umuntu yitwara kuko yiyizi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ni byiza ko mumenya icyo muri imbere y'Imana, muri abana b'Imana. Yesu nashimwe. Igituma twababwira ibi tugomba kubabwira yuko nta muntu ashobora gushika kure adafite ifatiro z'ukuri. Iyo baguhereza ishuri ntibakubwire ko uri umwana w'Imana, ntibakubwire ko ushoboye, ikigende ndabigisha nawe kuba cyazaniye Yesu kwari kugusubiza mu mwanya twavuyemo kuko icyaha cyatuzaniye gutakaza agaciro, ariko Yesu yaje kukadusubiza kubw'amaraso yatanze. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. ubwo rero numvise tutotandukana imyanya ikiragira umwanya muto mu bintu twari twapanze tuganira. Hariho ikintu kimwe n'ubusi kuganira muri aka kanya kizotuma ejo hawe haba heza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Uyu munsi ndagomba tuganire ku bintu biranga umukristo w'ukuri mwiza, kandi umukristo azogira ikimazi muri iyi si, azogira icyo amara isi. abantu bari ku buryo bw'ubwoba n'ababagize abakurikiranye mumbariye twasanze Daniel yari pasitori. Daniel yari pasitori. Yosefu we ngaho kenshi kuririmba mu Imana ya Daniel niyo turavuga ariko babiri hamwe biri icyanza mu bagabo. Iki cyabahaye amahirwe, iki cyabahaye kubica amarira isi. Yesu ashimwe. Iki cyatumye baba bantu b'ikimari
urusengero tugiye kubaza iyo bakorera babaza ujya ku bw'isuwari muracyari n'akazi kwera ikibazo ujya ku bw'isuwari muracyari n'akazi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umunsi umwe nagiye mu biro bimwe ninjira nsanga y'umudamu yigiye umudamu yamusekatera afise umushefu yashika ndamuraba ninjiye ubona ngiye gukorerayo asanga y'umudamu w'umukirisi w'umuperekote ashitse ugarumwa mu gusenga mu biro by'abandi simuga mu biro by'abandi nanjye ndibwira sindi butanga amategeko mu biro by'abandi n'ibiki wa mudamu nawe kandi nyine kubaha abantu b'abavugishwa n'abantu tingira hari Imana yamutumye kigira ku mwana wa mudamu atakura gusenga akiriko arasenga kumva ku mwango bariko barigana wa mudamu nawe uri shetani yekako yari shetani yekako kukazi bagiye bajahubira bajya gukora n'abajya gusenga toka shetani ukakira Yesu ukebeye kukazi bagiye kukazi baragana Yesu ashimwe. Uri bamwandikira dusabuka mu cyumba cy'amasengesho bamusibikwa dusabuka mu shetani cyangwa ababwiye ko bari kuvugana aho shetani yaragoye nawe Yesu akabaye rwose ni shetani wabo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Narakiri ibikorwa by'umusuru y'Imana yaje gusaba kandi barazikwa n'abakoresha amategeko ababizi ndenga rwokene yamakiriye muri saba kandi ntimakiriye muri saba itaje turavuga ndabishimira Imana Yesu ntayigira karasenga rero mutagana ngene yabakoze sinari ngene yabasenze agomba nyereke ko ntusumukira isi imbere azi kubya ibyo byarabaye depasi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Dukeneye abakozi, dukeneye abantu bazi umutima wayo ku isi bazi Imana yabayobeye. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ibi rero mu rusengero tugeza kubigisha kuko utabigisha kuza kutubura tuza kuzana imitwaro gahita kuza abasengero ngo barakumwe ngo mawuto namwe mumase kugira narabwiye abantu benshi n'abandi bafite ikibazo abantu bafite baracyari kugira ngo bararonka igira igihugu mugomba kuza abantu igihugu oya kandi babwiye ko bari bakorora muri ko murambye sinzi kurindira ko manu ijya ikoro unasezera umunsi Imana yakabaye kandi ikanaza reka inamukora usanga amagambo y'Imana usome itangiriro igice cya kabiri amasomo amajambo atandukanye. Igice cya kabiri turasoma ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'indwi. Ngomba ndababwire ko ibikorwa byatanguriye n'itongo rya hariho abantu baheze bavuga ko igikorwa cy'abantu igikorwa cy'umuvumo
umurongo wa gatanu, kandi nta gatsiko ku misozi kari bwabeho ku isi, nta n'akazi ko ku misozi kari bwamere, kuko uhoraho Imana atari bwarekure imvura ku isi, kandi nta muntu yariho wo kubiraho. ariko igifungu cyatumye kiva ku isi gatuza isi yose. uhoraho Imana uwo muntu umukungu wo hasi akumekera amazuru y'ubugingo, aca bufise ubugingo. munyemerere kandi dusome imigani 10 ku murongo wa 4. Dusome imigani 10, imigani 10 ku murongo wa 4. imigani 10 ku murongo wa 4 aravuga ngo ukuboko k'umunebwe kwizanira iki? ukuboko k'umunebwe kwizanira iki? ariko ukuboko k'umunyamwete kuratumisha. dusome Abatesalonike igice cya 2 Pawulo yandikira Abatesalonike, Tesalonike igice cya 2 Pawulo yandikira Abatesalonike igice cya 3 turahera umurongo wa 6. Pawulo ahantu bakubye kugira naho Pawulo bakubye kugira gukora, ariko bene data turabagera mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data wese agenda asaragurika cyangwa adakurikira ibyo yashyikirijwe natwe. ubwanyu mwazigere mukwiye kutwigana kuko tutasaragurika muri mwebwe. ntitwagira ibyo kurya by'umuntu n'umwe ku busa, ariko twagira ubutame n'ubucurukure dukora ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ntitugire umuntu muri mwebwe tugira tugora, si uko tutatemerewe, ariko ni ukugira ngo tubabere icyitegererezo mu kutwigana. kuko turi kumwe namwe twabageze iki? umuntu wese niyanga gukora ntakane, kuko twumvise yuko hariho bamwe muri mwebwe bagenda basaragurika, baba bideganegera akita mu bitabakwiye, ariko abakozi bacu turabonera tubaha Umwami wacu Yesu Kristo gukora ibikorwa batekereje babone kurya ibyo biyongeye ubwabo. nimumurire mukurikirane ngo bagerageze tuvugane ndababwire bimwe ngo bagire icyo ndababwiye ku bijyanye n'ibikorwa. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. aya magambo yose mwumvise atubwira ibikorwa, atubwira mwumvise mu itongo rya Edeni Imana ngo ntiyari bwature imvura. ubundi imvura isigura umugisha, niko mwamuriye. imvura isobanura umuhezanye. Imana yo ntiyashobora kumanura imvura hatawe kugira oya Imana imusenere. imvura ntiyashobora kumanuka hatawe kugira. ni ukuvuga hariho umugisha umuzunguruka hejuru yawe urindiriye kugira waboneka umukozi sitwo muri uwo mugisha ni nawe udashobora kumanuka. Imana nayo igomba kumuhezagira, ntabwo ishobora kumuhezagira ikabikuranira mwabita. Yesu nashimwe. reka ngerageze mvuge bikeya ku bijyanye n'ibikorwa. icya mbere dutegerezwa kumenya ku bijyanye n'ibikorwa, Imana ubwayo ikora. Yesu nashimwe. Imana ubwayo ni iki? kandi nitwe aho twari mu ishusho ye. Imana yarakoze iminsi 6, umunsi w'Imana irajyana. umunsi w'irindwi mu yandi magambo, Imana muri kamere yayo uko imeze nayo niri.
gukora ugomba kuba ukagenda umugisha wacu uvuga ko gukora Yesu nashimwe. Ikindi kintu gihabwa n'abanyamuryango uretse ibikoko byose byemerewe kujya bidakoze ibikoko byonyine inyoni ziguruka ibibaye zigura ariko udapfa kwijuragirana ariko nta hamwe umuntu azomugaburira atarya atabiba nindagomba kubaho nk'inyoni igaburirwa itarima ntigire mu yandi majambo ibikorwa biratandukanye n'ibikoko iyo dukora tuba dutandukanye n'ibikoko ibikoko byonyine bishobora kurya bitageze ariko umuntu yabwiwe gukora utesesho ibyo bintu ngomba kubifata ibikorwa nibwo buryo bwo kugira ngo tubone uburyo tubaho niko murandiki uburyo tubaho tubihabwa no kugira no gukora. Abatesalonike ba mbere kane Abatesalonike ba mbere kane umurongo wa 11 Abatesalonike nimumfashe mumbere mikoro umwe muri abo bari ngaho muze murasoma aya magambo uri hafi ataragusomera. Abatesalonike ba mbere kane kuri 11 turasoma mu izina rya Yesu kandi mushishikare kwiyorosha no gukora byanyu no gukoresha amaboko yanyu nk'uko twababariye kugira ngo mugendane ingeso nziza bo hanze kandi mutagira icyo mukeneye bivugwa ko ibikorwa nibwo buryo bwonyine ushobora gukura mu bukene tuzi ko munama mutagira icyo mukeneye mukoresha amaboko yanyu ndashishikara ibikorwa biradukingira kujya mu bitagira ikibazo. Ndashaka kuvuga ibikorwa biraturinda kujya mu bintu atacyo bimaze. Yesu ashimwe. Nimwasoma mu gitabo cya Nehemiya abantu baramaze kumutuma ngo abamanuka basanga aho bari mu nyishu y'ababishyura yababwiye ngo ndabise ibikorwa n'ibidakora. Yesu ashimwe. Ibikorwa bituma ibigurika hanze ataho gukura. Yesu nashimwe. Nehemiya mu nyishu y'abahanyi yababwiye ngo ndabise ibikorwa mpahira mu gifaransa bavuga ngo je suis occupé n'amanyuzi abantu bavuga ko iyo batagira ibikorwa bafite umwanya wo kuganira no kuvuga amagambo atacamaze bafite umwanya w'isaku bafite umwanya wo kuvuga amakuru. hari handi dusoma muri bibiliya ngo hariho abantu atakandi kazi bari bategereje batari kudoga no kuvuga amakuru ako kazi nta kari abantu bigize abajurnaliste sinzi uwabahaye akazi kuvuga amakuru y'ibyabaye mu ishingiro ry'umukoni ikirere batangenda ubwo byamubonye ayo ni amakuru y'abatagira icyo bagiraho ni amakuru y'abatagira icyo bagiraho ufise ibyangombwa umwanya ntawe ufise. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Mu yandi majambo biragaragara neza yuko iyo umuntu atagira ibikorwa ni nk'aho aba yishyize kwirigaya abanyamaguru. Si umuntu igihe Dawudi yagwa mu cyaha bibiri tubwira ko yasigaye sibyo sibyo Dawidi yagiye kwirigara abandi baja mu ntambara we baragira atasanga atamenya iki
ibiri ibyakozwe n'umwami mirongo ibiri umurongo wa 33 ushaka 35 aho biga kugeza gusoma ngomba kutemera neza kugira mu gihugu umuntu akeneye ko ava gusenga nanyukanye ntacyo nivuje ari feza ari izahabu ari icyambarwa by'umuntu n'umwe ubwanyu nazi kwayo kuboko byanje yankenurana ibyo nkenye n'abo turi kumwe nabahaye akarorero muri byose yuko mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo y'umwami Yesu ingene ubwiwe yavuze ati gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa murabona ibivuze ngo ntacyo nivuje mu yandi majambo n'abavuga ati sinagora ndabona no kuremera iyo dutunze abantu bagakora baremera abandi sibyo iyo dutunze abantu bagakora abantu baremerera abandi bashya babikorera ndakubona babwire leta nta muntu w'imana na nta muntu hari ababyeyi byo munsi murabyemera ko mutabyemera mbwira ko mubyemera nta muntu w'imana na nta muntu murabyemera nta muntu w'imana yatweretse igikorwa tubigende Yesu yaraturangiye ngo tubigende Yesu ashimwe abantu badakora bashaka bakajya bavuga ngo ntabwo baheka byinshi yawe bahabwa inama bakamubwira ngo ntacyo avuga yababwiye icyo si ubuhungiro bw'abantu bahanirwa siko ijuru si ubuhungiro bw'abantu bahise bananiwe bakoraniye mu ijuru ry'abanyashije Yesu ashimwe Yesu ashimwe ijuru ni ry'abahize abahize ijuru ni ry'abanesheje babanje kwerekana Imana bagiye bakiga utaza gahenda abantu banavuga ko ushaka kuza mu ijuru bikakuhera nutwereke Imana ukiri ngaho abantu bakora bakabona ibikorwa by'Imana ibigo muri abo bikorwa byanyu byiza bagiye hari ahantu Yesu avuga ko amagorwa yayo bagiye niba abona ibikorwa byanyu byiza bakora iki bagiye abantu bahimbaza Imana babonye iki ibikorwa byacu byiza Yesu nashimwe mwari turira ayo magorwa hari ibintu avuga ubutumwa bwe hari ibintu byinshi ziragira umuntu umwe yagera ku butumwa arabwira ubutumwa abantu bamubandi bari gutangaza umuntu arabwihweza kuvuga ugashaka kugira ngo yaragusibye Yesu nashimwe rero abantu n'abagorwa babo yarabasibye ibikorwa biturinda kwiba Yesu nashimwe mukaba mugomba ko umutego wo kwiba mukawugwa mukoresha amaboko yanyu Abanyefeso 4:28 isoma niko kugira twiga Abanyefeso 4:28 Abanyefeso 4:28 uwiba ntakongere kwiba uwiba ntakongera kwiba ariko agiye ariko apfume acumukura akoresheje ayiwe maboko ibyiza Bibiliya ivuze ngo uwiba ntakongere kwiba ariko akunda Imana isanga nyinshi kugira ngo imurinde kwiba nicyo gituma tutabigisha
kwiba ukore. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ibikorwa bituma tugira ikimaze abandi. Subira muri murongo wa somo ahandi ageze kuri 28. Uwiba ntakombere kwiba, ariko apfume acumukura akoresha yiwe maboko byiza, kugira ngo aronke ibyo gufasha ukene. Kugira ngo aronke ibyo kugira nagomba ugukora ku bintu bwacu tuza kwiba, ariko kandi duhana ibyo gufasha. Yesu nashimwe. Ejo nababwiye ko niba ufise ibyo urya wenyine nta mugisha uraba. Umuntu afise ibyo arya wenyine nta mugisha araba. Umugisha ntugaruka kuri wewe. Iyo umuntu abase umugisha ushikira abantu. Imana yabwiye Aburahamu ko guhezagirira ko guha umugisha n'abandi bazabagirira. Bazarabona umugisha bwawe. Ntushobora kumara kubaheza ibyo wenyine usa umugisha. Abantu benshi bakubakaze Eliya abegera yabamubize akavuga keya tutakeya uratwere tujya mu mwana wanjye uje kugira jedu bose umugisha. Yesu nashimwe. Umugisha Imana yatwemereye uko duheza n'abandi bakagira n'abandi bagaheza bagashikirwa. Mwabonye ko amaboko yanjye nayo yakoresheje yarambuye mu bwanjye akamfasha no gukenura aho twikuye. Sisa umugisha w'Imana ubatungisha, kandi iyo ari kubatunze ni uko umugisha wawe ubaho ugashikira. Umuntu agira ikarajya wenyine genda gushize umugisha n'abashikira. Uri karajya wenyine genda gushize kuragira urashikira umugisha wose. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Turacyari ibikorwa birimo mu bintu biduha mbega nageze kutugiza amafaranga agaciro, icyo batubahira muri sosiyete, icyo batubahira aho tubaye. Ibikorwa birimo mu bintu bituma isi twubaha. Sinzi ko mumuriki iyo umuntu akora isi iramuha. Murabizi Pawulo yavuze, Pawulo mu bintu yira atakora. Soma Abakorinto ba mbere kane kuri 11. Munyatemanya Abakorinto ba mbere kane kuri 11. Abakorinto ba mbere kane kuri 11. Kane kuri 11. Gushika n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, tubura uburagamo, dukoresha amaboko yacu tukagira umugeze ngaho. Iyo mwasoma ngaha Pawulo yabiteye uko ababwiriza bakwiye kuba ni ukuvuga ngo nyine karavuga akandi kamwe mu biranga igihugu w'umwizigirwa. Mu biranga umwizigirwa harimo ibikorwa gukora akagira ni kimwe mu mafaranga Yesu nadufasha. Abatesalonike kandi 11 ku murongo wa 12. Abatesalonike Tito Pawulo andika Abatesalonike cya mbere kandi 11. Nimuze murafasha abanyabuzi 11 muri kusoma 12. na Yesu ari we Abatesalonike ba mbere kane kuri 11. kandi mushishikare kwiyorosha no gukora ibyanyu no gukoresha amaboko yanyu nk'uko twabaye, kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze kandi mutagira Nagomba uyu murongo uvuga ngo kugira ngo mugire mugendane ingeso nziza. murumva neza ko Bibiliya
akoresha amaboko yiwe aba ariko arerekana ingeso nziza aba ariko arerekana ingeso nziza aba ariko arerekana ingeso nziza mu biranga ingeso nziza z'umuntu harimo ibikorwa yesu nashimye yesu nashimye murazi twese babibwiye ubu tugeze mu gihe turondera abakozi tugeza naho tujya kubarondera hanze kubera abakirwa dufise mu mashengero bibaza ko imana izobahendera basenze basize akegereye bagasa bitwa abantu bariko barasenga bavuga ngo bari mu igeragezwa bari mu bugaragwa ndemera ko ubugaragwa bwaho ariko n'ubu muri kurakora aho tuzaba twizeye ko uzova gushikana ni muri kurakora muri kuragera yesu ashimwe ni kimwe mu bintu biranga mu ngeso ziranga umuntu w'imana ibikorwa bindi imbere ndagomba rero gusubiramo somera mu migani 31 mu bintu byaranze wa mugore ashimwa mu bintu byamuranga ibintu byari mu mutwe imigani 31 umurongo wa 13 n'amajambo nimwihute mwasohotse yesu nashimwe arondera ubwoya bw'intama n'ipamba akoresha amaboko yiwe akoresha iki amaboko yiwe umutima uteye umutima ukunze umutima ukunze siriwe kugenda ku kazi bakugurira karamushe yanapagizo machungana mbonera ari hari mbonera ari nusibona abantu bacungana n'abashinzwe babo baramba basinahera ameze nk'amato y'abagaragaza ibyo kurya naho byoba kure abikura ibyo kurya nawe bakura umugore bakora umugore umugore arambaye n'ibikorwa umugore agakamba n'ingorane arashika kure yesu nashimye mbega mubyuka asanga mubyuka asanga ndafite abakozi nanjye nababwiye isanga kagera asanga abakozi rero ntabwo nagishije ndazibwira ibarabara cyangwa imbere yaho nazo umukozi adashyize amenyo nyinshi karisiga amavuta umusanga ukataho ugasanga ari kubatsa mukaba mukeneye umugisha umugisha urarondera urakorerwa yesu ashimwe yesu ashimwe imana ishimwe aho bandanga aho umurongo wa gatanu wa cumi na gatanu soma umurongo wa cumi na gatanu agira abyuka abwira mw'ijoro abyuka hakiri kare imana ishimwe hakiri kare akavanga ibintu ubu bizingiye kure bibyukira ingorane usanga abantu bari gukora ibintu wowe bari ngaho nandikanye ntabwo nishakundira abafiyanse rero ngenda babwire abakobwa bidakwiye abo bahungu bakeneye abana abahungu bakeneye abana bakeneye abana bakeneye abakozi abahungu ndababeshye mukeneye abana abakobwa
yesu nashimwe igihe ngeze gakondo mu bintu bya mbere yasenze nk'ibimenyetso yasabwe yavuze ngo ndakunda akapomereza iyo kuba bameze nkamwe urazi siyanganya kuzana amazi menshi cyane yongera kumera n'abajyamahanga uhoraho azokugurira ijuru ari ryo bubiko bwiwe bw'intare wahe igihugu cyayo imvura mu gihe cyayo ahezagire n'ibikorwa byayo nagomba uyu murongo uvuga ngo ahezagire iki ibikorwa byayo byose ndabasabye musubire muri sabarika imana izohezagire imana ishimwe imana izohezagira ibyo wakoze ibyo wakoze mu yandi magambo bivuga ngo niba nta koze ntabwo imana
bikorwa buri muntu kuyamunanira akawurira icyapa cy'inanga ibikorwa bikamwambira akavuga akora nawe usanga akiriye niga anyora akiriye ukwiye kubona igikorwa cy'imana sinzi n'ubwenge n'icyabaye abakozi n'icyabakoze yesu nashimye namwe kwemera akorera umukozi yeye yahamagara yeye yahamagara yakarabishije ikarabishije sibyo abenshi barikora kuri muramenye asanzwe yesu yahamagara abantu bari kwiga ibigana sibyo amakuru nuko yesu ntakakoro kari kazi nakabaka abakozi akazi nakabaka abakozi yesu nashimye yesu nashimye urere ikibazo dufise n'ikintu ikibazo dufise n'ikintu mwaba mutumvaga kandi umuntu wese acabaza ati none ati none kora iki umuntu wese acabaza ati none kora iki nigeze kuganira hamwe turavugana ibintu byinshi nanjye abantu benshi n'umuntu barambwira ati ntabwo ufise nigeze gutora ikibazo ni iki umuntu wese ashobora kubaza ati none kore ubona babwira ikibazo kimwe abantu bakunda kugira gituma ikabaheza ikosa ni n'abantu bafise n'iry'umukengera akazi ikosa abantu bafise n'iry'umukengera akazi Matete mu gitabo ndibuka amajyambo yanditse yaranditse avuga yakoresheje neza ibaruka ngo sois le meilleur par Yesu bamwita kandi kumwizihirwa kora neza icyo ukora cyose sinzi ko mukwiriye nakomeza babwire ko mu bintu bituma abantu badahezagirwa barakengera ibikorwa mu Burundi turamusiga ikosa rirerire kandi ikosa dusanga mu Burundi cyane urwego rwo kuzajya ahandi abantu benshi bamaze kumenya ko ubuzi atabwaye rero ndimo ndarayaga n'abantu uramubaza umuntu wumva atarakubwira ngo wumva njyewe ntanazirara ni leta itaramubwira akazi leta ntiramuha urumva rero kubera leta itaramuha akazi ntarawubwira mukaba mubibwiye ko leta ibaha akazi ahubwo leta irategura abantu batanga akazi birababaje birababaje ko umuntu agira akazi kubera leta itaramuha akazi ngo banabamenyeshe ko nta kazi kaba gato igikorwa cyose usoma mu migani dusome igice cya cumi na kane umurongo wa mirongo ibiri na gatanu agira umuntu asoma ubutame bw'ibikorwa byose bugira umugwiza ariko gupfa kubomboranya amanwa kuzana ubworo gusa igikorwa cyose kingana wiza umusore muri igifaransa avuga ngo tukabana procure abondance igikorwa icyo ari cyo subiramo na abana igikorwa icyo ari cyo mbega umuntu akora mu nzu kirashobora kuzana ububiko yego udandaza mu resitora birashobora kuzana ububiko mbega umuntu ahari kurara abana birashobora kuzana ububiko
Mugwiza. cyiza ni iki Mugwiza. ndababwira ikintu kimwe abantu mwakurikiranye muri dekaya Yakora ku kintu. muri dekaya yakora akazi City. bagiye batebarusha Mutamu. mbega murazi ko muri dekaya kubera akazi yakora ku gitaha yagakoze neza yakamuduza murazemera murazi ko yakoze neza yakamuduza wa mugoma yari kwa namani yakoze ya mugoma yari kwa namani yakoze yakora mu nzu bana yakora mu nzu bana icyo yakwiriye imana ishimwe yakuriye yarabikoze neza apaho yumva barangiye agakiza jewe sinakurikirana kandi yanabitubarira rero baza ko nta mwana akuye yagiye akurikira nije nizerwa muri ibi myaka nizerwa muri ibi cyangwa niba ntakahinduriye nawe ntakurisha hano ariko icyo bikora cyo cyaramuhaye umugisha bwatwerekanye n'imana yesu nashimwe yesu nashimwe ari muri ibi yanditse ajya kuvuga ngo nta kazi kabi nta kazi kabi biratangaje kubona abantu bo hanze bashyinguye ubuzima bwiza hariya ndirimbo ziba zikomozwa n'abantu bo hanze aho kwishyura n'izo nkuru baramenya ko nta kazi nta kazi nta kazi kabi nicyo bituma umuntu akwiye kwikengera mu gufata umuntu abikengera wese kwiteza ubuvuzi bukora nk'akabugina mbere akabugina agatangaza amakopere amasibi abandi ko baravuga ibintu batwara bigaherekana twatumve n'abatumve kandi hakwiye bantu bikuramiye neza kandi bikore neza niko gaciro kawe yesu nashimwe ndakure kandi bikore neza kandi bikore neza imana yo umugisha yesu nashimwe soma abami ba kabiri abami ba kabiri abami ba kabiri kari ku murongo wa kabiri abami ba kabiri kari ku murongo wa kabiri avuga gute elisa arabaza ati none ni ugukorera iki ndakubaza hari icyo woba ufise imuhira nawe ati umusatsi wawe ntacyo ufise imuhira atari urwabya utuvuta twa elaha aramwishyura ati genda urabe ibyo ukira mu babana bawe biri gusa kandi ntutiribike ngo mugeze kwa mfite ya mbese iki gihe uyu mugore imana yagomba gukora igitanda yagomba guhezanire ikoreshe kidafise niko kanduki nubwo mbese ikoreshe kidafise uyu muwe elisa ngiriwe amubaza ati ufise iki niyo mpamvu abasumuni urafise akazi nibyo ntabwo kumara ngo yayo nta kazi bisimo nta imana agahaha ibintu by'ubwoko buhagaze ahantu cyo mukorana ahantu ko murahagaze urumva umaze ufise ngo yayo ataraga gakeya nimumurika ubu baza abantu bose nta manyarwanda mbere rwose gukora ikiwe ngo yayo ntabwo natahagaze ahantu bigukike abantu yambaye amanagira badahagaze badashaka imbere ya kazi bari kumushyingurira bari kumushyingura ku kintu yesu nashimwe yesu nashimwe ndabona bameze nk'ibyo bakoresha kuri babiri n'abazanye n'abantu abakozi bo mu nzu umwe muri umuntu
genda mukorere imana ntabwo Amen. yesu ashimwe kubikora neza rero wirinda kubikengera wirinda kubituka wirinda kubituma nta mpamvu zo guheza umuntu yakubishyira ku isi nta mwiza wo rwose urakubishyira ku isi iyo muheza ikabutera gutegura kera barakaza ariya mbere agaciye bigisha uwo bari ibintu ukora inyuma urende imvumasi imvumasi nasize umuzicarije abo bana muri seza bigisha bari kwegereje bongera barahetse ikintu ni imvumasi imana yoguhezagira wikurahira wikuratukishije imana yagize yaguhaye amahirwe iyo watushima imana yakoze ku mwana ugomba kugakora neza ugomba gukora akazi ka yesu imana uzosanga neza barika yitewe yakuze yagitanga akazi nta muntu bakura mu ibana barabikore neza yesu nashimye sinzi ko mwabaye hariya mu gihe abanyamaguru atuye yakura mu ibana ugiye kuba ngiye amusanga ngo ntibigaragara ko arakoresha umutima w'ukiriba yesu ashimwe acyambaza tukana no gufasha iki ingorane yagize nawe mu mutwe neza ubwabo acamusaba bitoye yesu yashimye ariko yabihawe uburyo bumwerekana ko yabikoze ntiyerekana kwituma ndagomba uyu munsi imana bababarira abantu muri buno buryo buriko murakora mugende mubishimire imana yesu ashimwe mubikengurukire imana imana izobaheza imana izobaha umugisha genda mukoresha amaboko yanyu ivyo imana baragiye gukora ijambo ry'imana yatubwiye ko izobahezagira ibikorwa by'amaboko yesu ashimwe reka ngaragarize ngaha yesu ashimwe nawe dushimira imana ndashimira imana ko kwisi yabahezaje yabaye amakurube uwo ni uwisha abagabo kujya gushimira imana niko muramburiye yesu ashimwe urashobora kubona bitagenda neza urahagaze ku isi genda ufatishwa uribura ko imana izoguheza ibikorwa byawe kandi iyo mukora mukore nk'abakorera imana aho mugaragaza ibyo mugaragaza nk'abakorera nawe mukore nk'abakorera abantu birababaje tukagira ngo tuzabizanirwa duteze ibikorwa nk'abantu batari bakoreshwa n'ibyigisho abo barakeneye muri iki gihe cyacu umukozi wese usanga imana imusangiye turakeneye abakozi bakora nk'abandi bakorera imana nk'abandi iyo mu gihe cy'ibara yesu nashimwe abantu batagira ngo shefu araje n'ababazi batatu niyo bamutwaye hariya kubera hamwe bamushimiye iki dufise abatitwa muri iki gihe gikora naho kiranze ntihageze ahubwo muhirasi adatetse ntabwo agiye yesu ashimwe agomba ndangiza gusenga imana yesu ashimwe icyo bibafashe ntimuzosubira gutunga akazi mufise mugiye murashimira imana kandi ndabona ndabamenyesha ko kwisi imana irahenda niko ndabona bamwe yesu imana irabahenda gusa amaboko mufise kuvuza ubwenge ntambura bwenge mbona ngaha ubwo bwenge bwanyu imana uwo mwisha wa mbere imana yabahaye
Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Hari umuntu yoba yarikujumisha kubera kudakora. Niba hari icyo ukeneye ku Mana ugomba turangize twame gusenga Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Abantu b'ukuri bishobora bazize kubera kudakora. Ntabwo ndababwira ko hari n'abantu b'ibijyanye bashobora kwidanga. Akantu bashobora kwidanga mu rugo kubera ko ari byinshi. Ikintu ugasanga umukobwa ashobora kuba isahani imbere. Waje gusanga umukobwa ariko